Svi govore o cijenama, sve je postalo skupo, deru nas, restorani, hoteli, što god, sve je brutalno skupo, a onda još i neki kažu, a Primotronik je najskuplji. A ja si onda postavljam pitanje, pa dobro ljudi, što je skupo? Ajde uzmemo primjer, vi trebate ovu knjigu. Zguglate je i nađete je u trgovini, evo ima za 10. Istovremeno vidite, imaju web shop od Primotronika, tamo je 12. Sad, vi si kažete, 12, pa to je puno skuplje nego 10. Ne isplati mi se to kupiti u Primotroniku, idem ja sjest u auto, idem ja u trgovinu. Ok, trgovina je u Zagrebu, ja sam u Karlovcu, nema veze. Tako je ako imam nekog posla u Zagrebu, pa ću si to nekako iskombinirati ili što ti ja znam šta, da si opravdam tu razliku od 2. Jer u Primotroniku je skuplje, 12, u trgovini je 10. Znači sjednem u auto, odvezem se do Zagreba, platim cestarinu, trošim gorivo, sjednem tu, ok, mogu kupiti i nešto drugo, vratim se natrag i koliko je prošlo? Ajmo reći 3 sata. Sad, ako mi je knjiga stvarno trebala u tom trenutku i moram je imati, onda je vjerovatno se isplatilo sjesti u auto i otići u Zagreb, platiti tamo 10. Ali ako je stvarno nisam trebao u tom trenutku, nego možda tek sutra, Primotroniku bi je imao sutra za 12. A tih 2 sata vremena koje sam investirao da bi dobio jeftiniju knjigu od 10, odjednom se ja postavljam pitanje ko je skuplji? Primotronik ili trgovina plus vaše vrijeme plus auto plus cestarina plus svašta nešto. Zato kad razgovaramo o cijenama, mi imamo preko 1.000.000 proizvoda na jednom mjestu. Znači vi kad trebate nešto nabaviti, lagano preko Google pronađete ili odmah na našem web shopu proizvod, kliknete naručite i vaš proces od 2 sata odlaska u Zagreb i natrag se skratio na klik. Jedan klik. Zbog toga postavljamo si pitanje da li je to stvarno skupo ili nije. Nekome će biti skupo jer ima vremena, može otići u Zagreb, usput će nešto obaviti, a nekom drugome kad razmisli reće pa to stvarno nije skuplje, 12:10. No, znam, sve cijene su išle gore, mi koji moramo raditi sad preko ljeta, znojimo se, klima uređaje ponekad ne rade, zato će vam još malo olakšati stvar, ko kupuje preko našeg web shopa, tu dole je promo kod i dobijete još jedan popust. I to traje do kraja ljeta. Pa, mislim da nije skupo. Probajte nas.